Family, what I'm going to share with you this morning has the potential to change your life if you grasp the word by faith. Amen. Amen. These messages don't come here easily. They come with a price that I already paid. Jesus paid the price, obviously, he did the finished work. But my journey, this message has cost me my life. You understand what I'm saying? Yes. I prepared for this message. I prayed over it. And I come to you this morning with a word that's going to help you if you are willing to grab a hold of it by faith. Mix the word with faith. Amen. Pastor Esteline, in sharing the communion word, she confirmed already parts of the word this morning, and you'll see how the Holy Spirit will just weave everything together so that we can be blessed this morning. I want you to turn to the book of 2 Corinthians 5, verse 17. There aren't any scriptures on the screen. Just follow in the word or follow me as I read the scriptures for you. I want to also welcome and greet those who are watching online and even those who will watch the recording later. May God richly bless you. Thank you for joining us online. Remember, don't just enjoy the fruit and the ministry that we offer, also sow into the ministry. Our banking details are on the screen. Feel free to sow. We're looking forward to partnering with you in the work that God has given us. Can the church say amen? Amen. 2 Corinthians 5 verse 17, I'm reading in the English Standard Version. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Amen. 2 Corinthians 5 verse 20. We jump a few verses. Verse 20 says, therefore, we are ambassadors for Christ. We represent Christ. God making his appeal through us, which means God appeals to the world that must still be saved. God appeals to them through us. Can anyone say amen? Amen. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Be restored in your relationship with God. Can die gemeente say amen? Amen. I'm going to speak to us for a short while this morning on this subject, the Jesus effect. The Jesus effect. Let's pray over the word. Father, I bring this congregation before you, and even every receiver of the word via the online and the recording, in the name of Jesus. I pray right now, Father, that you remove the scales from the eyes of your people so that they can see with the understanding, with the eyes of their understanding, that they can understand, oh God, what you are saying this morning and what your word is bringing to them. Remove the scales from their eyes. Remove the blindness from their understanding. In the name of Jesus, I rebuke every hindrance, every preoccupation, every thought, every negative thought, every demonic bird that comes to snatch away the seed of the word from their hearts. In the name of Jesus, let your people hear the word and let your people receive the word and let them mix it with faith so they can enjoy the fruit of your word in their lives. I ask this with thanksgiving. Cause me to speak what thus saith the Lord under the unction and leading of the Holy Ghost. In Jesus' name we pray, and as I will say, amen. Amen. Now, everyone needs to accept Jesus. If you have not yet given your life to Jesus, you need to accept Jesus in your heart as your Lord and as your Savior. As jy hier sit vandag en jy het nog nie jou hart vir die Here gegee nie, of jy het jou hart vir die Here gegee, but you have not been living for Jesus, it's time for you to renew your commitment and give your life to Jesus. Amen. You cannot take the chance of living without Jesus. Amen. Jy het vir Jesus nodig. Amen. And if you are here this morning and you've already accepted Jesus in your life, you need to be a witness to people who have not yet accepted Jesus as their Lord and Savior. And you need to tell them that you need Jesus. Amen. Moenie net vir mense bid vir hulle siekte, vir gesondheid nie. Moenie net vir mense bid vir hulle probleme in hulle huwelik of in hulle huis nie. Bied vir hulle aan Jesus. Amen. Because if you don't offer them Jesus, your prayer for their marriage or your prayer for their home, if they are not children of God, is like just a bandage or what is it in a plaster that
It doesn't help with the wound. It just covers it up. Hy kan 'n roof maak, maar onder is hy septies. And so, it is our responsibility to tell them about Jesus. There's an old chorus we used to sing back in the day that says, "You never mention Jesus to me." It is sung on behalf of a sinner who goes to hell, and I'm saying, but you never mentioned Jesus to me. You met me day by day. You knew I was astray, but you never mentioned Jesus to me. Ons praat oor politiek, ons praat oor die lewe, ons praat oor geld, ons praat oor familie, ons praat oor alles behalwe Jesus. Can we put Jesus back on our agenda? Can we put Jesus back in our routine? Can we put Jesus back in our conversations? Can we put Jesus back, hallelujah, in our talk, in our walk, in our planning, in our friendships, in our relationship? Say for your neighbor, sit for Jesus terug op die agenda. Living well is not good enough. Being a good person is not enough. You need to accept Jesus as Lord and Savior of your life. Can you say amen? Amen? Because through Christ we are reconciled to God. Amen. Jesus paid the price so that we can be restored as children back to our Father. Die verhouding is gebroken sonder Jesus. Amen. Is tyd dat ons die mense moet begin die waarheid sê. Yes. Kom ons hou op lieg vir die mense. And now I spoke about lying last week. Kom ons praat 'n bietjie meer van leens. Let us stop lying to people. Yes. Amen. Jy praat met 'n dronk man. En dan sê die dronk man vir jou, ek bid ook, ek praat met die Here, ek is ook lief vir die Here. Sê vir hom, jy lieg. Yeah, because the Bible says, John 9 verse 31 says, we know that God does not hear sinners. As iemand kerk loop, maar dat nie verhouding met die Here nie, hulle het die hande vir hom, sê vir hulle, Jesus hoor nie nou gebed nie, dis wat die Bybel sê. Maak nie saak wat jy voel, wat jy dink, wat mense vir jou gesê het nie, die Bybel sê, if you don't have a relationship with Jesus, He does not hear you. Isaiah 59 says, sy arm is nie te kort om ons te red nie, sy oor is nie te swaar om ons te hoor nie, maar ons is sonde, het is skeidsmuur tussen ons en God geword. If you have not given your heart to Jesus, God does not hear your prayers. Jy praat met iets, maar jy praat nie met die Here nie. And to keep a sinner in sin, the devil will hear your prayer and answer it for you, like jy dink is die Here, so dat jy die sonde moet play. Maar as nie die Here wat jou antwoord nie, die Bybel is duidelik, God does not hear sinners. Amen. Amen. Amen, Apostle. That self-righteous spirit van, jy kan lewe soos jy wil en bid soos jy wil, die Here hoor jou nie. Kan iemand sê amen? Amen? But when we receive Jesus, wat die deur is, nou die verhouding met die Vader gerestore in Jesus, wat hy die prys vir my betaal, brother Chris, he paid the price for me on the cross of Calvary. The punishment that would have brought me peace was put upon Jesus. He was wounded for my transgressions. He was bruised for my iniquities. And He paid the price for me. He who was rich for my sake became poor. He who knew no sin was made sin so that I could become the righteousness of God. Nou kan ek en my pa weer praat. Jesus is the door. Kan iemand sê amen? Amen. Now when I come to God through Jesus, I am a new creation. I'm a new species. I have a new identity. Amen. Ek lyk nog steeds soos 'n kroneer, maar ek is nie meer 'n kroneer nie. My van op my eie is nog steeds kroneer, maar ek is nou iemand groter as 'n kroneer. Ek is nou kroneer Jesus. Amen. I have a brand new identity, and my identity in Christ is bigger than my identity in South Africa. It's bigger than my ID. It's bigger than my passport. It's bigger than my community. It's bigger than waar ek vanaf kom, my geboorteplek, hoe ek groot gemaak word. My identity in Christ changes everything about me. Jy ken my nie vandat ek in Jesus is nie. The moment you
skepsel in Jesus. Moenie laat mense jou name noem en jy's in Christus nie. Staan vir jou nuwe identiteit. Hulle moet jou voel, hulle moet jou ken as 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. We have a new identity. Romans 8:29 says, Jesus is the firstborn among many brethren, which means hy het ons vooruit gegaan, sodat ons soos hy kan word, which means we are all his generation. Ons is na die geslag van Jesus Christus wedergebore. Amen. Amen. New birth, giving your heart to Jesus, is not just a change you are making in your life. It is a rebirth. Jy was gebore in jou maag, gevorm in jou moeder skoot, beendere het gevorm in jou binne, in jou ma se binneste, in jou as 'n fetus, vel het gevorm, features het gevorm, bene en arms het gevorm, facial features en daai ding het gevorm in jou moeder skoot. Die Here was besig om jou te vorm en toe word jy gebore. Wanneer jy jou hart vir Jesus gee in die gees en deur die woord, word jy geherbore in die gees en deur die gees en jy kom nou uit die woord van God uit wat onverganklik is. Jou natuur is different, jou denkwyse is different, jou praat is different, jou inkyk in die lewe is different. Jy's 'n nuwe skepsel. You are of the generation of Jesus Christ. Romans 8:29 also says we are conformed to his image, which means we look like Jesus. Amen. En weet ons moet hierdie soort boodskap partykeer huis toe bring en na ons omstandighede toe bring dat ons kon heeltemal verstaan, maar jy kan nie sê ek lyk soos Jesus met 'n gown aan 12 uur die middag nie. Jy kan nie sê ek lyk soos Jesus en jou mond is nie geborsel in die middag van die dag nie, in die naam van Jesus. If you look like Jesus, you better look like kings. Royal priesthood. Imagine die queen kan nie kom groet nie want haar tande is nie geborsel nie. Sis man. Begin te lyk soos Jesus. Amen. Trek reg aan die baas. Trek jou mooi aan, trek jou presentable aan, want jy lyk soos Jesus. You are made to resemble Jesus. Amen. Jesus was nederig, maar Jesus was nie armsalig nie. Amen. Jesus se klere wat hy gedra het was so goed dat they gambled for his garment at the cross. Hy is besig om te suffer. Hulle dobbel vir sy kleed. Purper kleed. Royalty hierbaar. Ek gee nie om of jou jeans faded is nie. As dit jou enigste of jou beste jeans is, jy stryk om en jy dra hom reg en jy lyk soos Jesus as jy loop. Jy gaan nie loop hier soos 'n heertjie en die naam van die Here sleg maak in die straat en in jou gemeenskap nie. Ek kom met 'n ander salwing vanmôre. I want to break that death in your life that you are. Because as jy sleg aantrek en sleg lyk en sleg ryk, jy breek die naam van Jesus in die straat. Jy bring die naam van Jesus af, want jy's 'n ambassadeur van Jesus. Jy moet lyk soos hy. Jy moet praat soos hy. Jy moet klink soos hy. Jy soek op ons Sabella nie, want Jesus Sabella nie. Ons praat reg. Ons praat reg. Ons praat reg. Ons is nie skwalies nie. Ons is kinders van die Here. Probeer nie soos die wêreld wees nie. Ons is soos Jesus. Hallelujah. In Christ, listen to us, in Christ, we are reconciled to God. Yes. Which means, through Christ now, we are exposed again to the presence of the Father. And not only are we exposed to the presence of the Father, but the Holy Spirit inhabits us. Hallelujah. Glory. Listen, that means divinity affects and impacts our human nature. Ek is nie meer Talib, wat jy ken wat in voice and play nie. Ek is Talib 2.0. Ek is 'n beter version van wat ek was. Want voor Jesus was ek by my krag, by my eie vermoë, maar met Jesus, I am upgraded. Met Jesus, I am transformed. I am impacted and transformed by divine supernatural power from on high. Kan
Anyone say amen? Amen. 2 Peter 1 verse 4 says, we have been made partakers of the divine nature, which means ek is nie meer net human nie. Daar's 'n bietjie divinity in my. Ek is nie God nie, ek is nie divine nie, maar daar's divinity in my. Dit moet my beter maak. Dit moet my sterker maak. Familie, moenie uit jou siel dimensie uitlewe nie. Do not live from your soul dimension. Don't live in your feelings. Want ons kry kinders van die Here wat lewe volgens hulle gevoelens, and when you do that, you deny the name of Jesus. Hallelujah. You've got divinity inside of you. Jy moet sterker is as die situasie wat jy bevind. Maar omdat jy menslik is, nou voel jy swak. But don't revel in your weakness. Gaan na Jesus toe in gebed en kry oorwinning in sy teenwoordigheid. Get your victory in His presence and come back out and face the world with a smile and with faith and with confidence. Hallelujah. Maak nie saak hoe jy gelieg het met jou naam en jou afgebreek het. Maak nie saak wat 'n skande het met jou gebeur nie. Jy gaan so daai skande uit met Jesus. Dan kom jy terug as 'n nuwe skepsel en jy sê hy's ou dinge. Dit het verby gegaan. Dink alles het nie kom word. You walk in with confidence that God is in you. Amen. God in us enhances our human potential. Hallelujah. He improves your human ability. 'n Atleet sonder Jesus is 'n goeie atleet. Hy werk hard om te doen wat hy doen. 'n Atleet met Jesus is 'n beter atleet. Amen. Because Jesus will enhance your human potential. 'n Akademikus met Jesus is 'n beter akademikus. 'n Besigheidsman of besigheidsvrou met Jesus is 'n beter besigheidsman of 'n besigheidsvrou. 'n werknemer is 'n beter werknemer met Jesus. 'n werkgewer is 'n beter werkgewer met Jesus. He's a beter manager, he's a beter supervisor, he's a beter werker met Jesus, because he enhances your human potential and your human ability. Kan iemand sê amen? Amen. In Jesus, your new identity and the divine in you makes up for what you lack in upbringing, in education, Jesus. in legal status, in social status. Hallelujah. It makes up for the mistakes you made in the past when you were in sin. It makes up for everything you don't have. Amen. Yes, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. You're going to catch it now. You're going to catch it now. Let me make an illustration from the Bible. Handelinge 4 vers 13. Listen to this. The members of the council were amazed to see how bold Peter and John were. Okay. Petrus en Johannes is gevang deur die leiers van die Jode. The council of the Jews. As jy met my volg, kyk vir my. Yes. They've been captured. Van hier van hulle tronk toe. You understand? Yeah. And the Bible said they were amazed at the boldness of Peter and John. Iets is verkeerd met die picture voor hulle. Iets maak nie sin nie. I want you to see this. And to learn that they were ordinary men of no education. Jou gedrag hier voor ons stem nie ooreen met waarvan as jy kom nie. Want voor hulle weet hulle die gemeenskap by die was vissermanne. 'n Visserman is 'n besigheidsman, maar hy is die laagste in die range van besigheidsman, want 'n visserman stink na vis. Hy is vuil. He's the lowest of the low. Hy bly 'n cheap hazer. Sy familie is arm. Hulle leef van hand tot mond. Die leiers van die Jode is manne van gestalte, is manne van aansien. Hulle sê julle is ordinary men with no education. Hoe staan julle hier voor ons met soveel vrymoedigheid, met soveel boldness? Wat gee jou die reg om met my te kom praat like ons as equals? Dit is wat die council vra. Listen to this, listen to the answer. They realized then that they had been with Jesus. Come on now. Some of you are not getting the revelation. Yes.
die council het een aangesiene familie. They grew up in families with status. They grew up in wealth and they grew up in convenience. The disciples were poor, but they were with Jesus. And Jesus nullified the years of no education, the years of poverty, the years of smelling, the years of ugly dressing, the years of cheap living. Jesus said, "Kanselleer die uit en ek sit jou op equal footing met die hooggeleerdes en die hooggeplaastes." Die ou koning sê, "Ek is hooggeplaas, want ek was saam met Jesus." Now being with Jesus. Kan iemand sê hallelujah? You may be seated. The Jesus effect means that because you've been with Jesus, you create an automatic upgrade. Hallelujah. You get an upgrade that makes you bold. I receive. You get an upgrade that makes you bold. Sure. Kyk gou vir my. Come on. Die ding wat ons kinders, né? Hulle is bang vir kinders wat ryker as hulle is. Hulle is geïntimideer deur hulle. Ons kinders, as jy sien as hulle sport speel en ons kinders van die kant speel met kinders van daai kant, as ook al die kinders maar as daai kant van hulle loopbaanskool en hulle blazers aan, ons kinders is stengerig. Ons voel minderwaardig teen hulle. Maar met Jesus. My broek is hier geskeer, want my ouers het nie geld om vir my nuwe broek te koop vir skool nie. Maar ek praat soos iemand met boldness because I got an upgrade. Miskien in my klere nie, but in my spirit and in my mind and in my soul there's an upgrade. I know who I am. Want ek is nie my geskeerde broek nie. Ek lyk soos Jesus. Ek is van Jesus se generasie. Jesus. Kan iemand sê amen? Amen. Jesus makes you bold. Amen. You no more self-pity, no more low self-esteem, no more shyness, no more walking in shame. And there are men here that suffer with depression and low self-esteem and shyness and shame. I want to rebuke that spirit in your heart and in your soul in the name of Jesus. I remove the roots of those thoughts from your mind and from your spirit in the name of Jesus. May you encounter Jesus this morning so you can upgrade your thinking about yourself. Hallelujah. Come on, man. We taught this to our children in Sunday school. Jesus het my mooi gemaak. Amen. Oh yes. Because the Jesus effect. Yes. Sê my kind, jy bly in 'n shack by die huis. Maar in die straat is die koningsskool. Jy loop nie met low self-esteem nie. Jy gaan jou lewe deur met lae selfbeeld. Jy loop soos 'n koningsskool. Jesus. Want jy lewe nie volgens waar jy is nie. Jy lewe volgens waartoe jy gaan. Amen. Oh yes. Jesus. En ek ken die planne, sê die Here, dat ek kan gaan in jou koester. Planne van vrede en nie van onheil nie. Om jou 'n hoop en 'n toekoms te gee. Om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. I'm not living for walking for where I'm coming from, but where I'm going to. Amen. My boldness doesn't come from my circumstance, it comes from my identity in Christ. Julle sal voel, julle sal hoor, julle sal besef, hy was met Jesus. Hallelujah. Ek kyk na jou CV meneer, jy het daar nie matriek nie. Ek kyk na jou ervaring, jy het daar nie ervaring nie. Maar as ek hoor praat, dan kom jy so die man, wat ons wil aanstel in hierdie posisie. Dan sê jy vir hulle wat my CV nie sê nie. Wat nie in my CV staan nie, word opgemaak deur die feit dat ek was met Jesus. In feite ek is met Jesus. Hallelujah. Say to somebody, it's the Jesus effect. When you are with Jesus, when you are in Jesus, the stigmas of society and the community do not control you. Amen. Daai naam en reputasie wat jy het in jou gemeenskap, dit beheer nie jou besluite meer nie. Hallelujah. Amen. It's amazing. Op skool roep jy die ouetjie moffie en eendag slaap jy met manne. Jy word die naam wat mense oor jou spreek. Jy roep iemand useless
nie, want jy het 'n nuwe identiteit in Jesus Christus. Those old labels do not stick on you. They cannot attach to you. Hulle knocks op jou nie. Kan iemand sê hallelujah? In Christ we are not limited by social discrimination or by social limitations. Hulle sê omdat jy hier groot geword het, omdat jy daar skool geloop het, kan jy net so ver in die lewe gaan. Nee, kan nie net so ver gaan nie. Ek gaan so ver sodat my hemelse Vader my toelaat. Hallelujah, the blessing of the Lord makes rich and he adds no sorrow with it. The blessing of the Lord is my portion. Die is nie my limitation nie. Die is nie my beperking nie. My beperking is in sy seëning, in sy liefde, in sy genade, in sy goedheid, in sy getrouheid. Jesus. In sy voorsiening. Jesus. In Christ, we defy expectations. Hulle het gesê jy sal dit nie maak in die lewe. You will defy the expectations. Because no weapon formed against you shall prosper. And every tongue that rises in judgment against you, you shall condemn. This is the heritage of the servants of God, and your righteousness is of God. Amen. Die mens wat teen jou praat, God sal jou justify. Amen. God sal jou vindicate. Oh, yes. God sal jou vryspreek. Kan iemand sê amen? Amen. The status or class of your audience does not intimidate you in Christ. Ek wil profeteer vanmôre. Die mense, die Here gaan jou lig bokant jou status. Die Here gaan jou lig bokant jou status. Die Here gaan jou lig bokant jou finansiële posisie. Jy gaan praat met mense wat geld het. Jy gaan praat met mense wat huise het. Jy gaan praat met mense wat wealth het. Jy gaan praat met mense wat mag het. Jy gaan praat met mense wat invloed het. En jy het niks, maar die Here gaan jou daar plaas. It's the Jesus effect. Remember our prophetic word for this year. Grace for salvation, grace to be saved, to be saved, grace to be for what? Grace that carries, grace that saves, grace that carries a trial dear, grace that elevates, grace that brings you to bigger platforms for greater impact. It's happening, it's going to happen, it's happening for somebody in the name of Jesus. And finally, our prophetic word, grace for blessing and increase. I'm prophesying to somebody, that word is happening in your life right now. It's happening in your life right now. Listen. In Jesus, the Jesus effect means that your audience, their status, their position, their rank, their authority does not intimidate you. Die Here sê vir Jeremia, toe jy voor jy gebore was, het ek jou geroep. Listen, I have called you to be a prophet. Listen now, what said the Here for Jeremiah? He said, I'm going to send you now to these people. Listen to this. What said the Here? Your father. He said, and when you go to them, God says, don't be afraid of their faces. Don't be afraid of their wealthy faces. Don't be afraid of their proud faces. Don't be afraid of their status faces. Don't be afraid of their high faces. Don't be afraid of their powerful faces. Don't be afraid of their white, their Indian, their Chinese, their colored faces. Don't be afraid of their glad hair. Don't be afraid of their faces. Want ek stuur jou nie soos 'n rowwe gesig is 'n mooi gesigte in nie. Ek stuur jou met my gesig. Dis in allerlei gesigte in. Hulle kan maar sê daar jou windscreen is gekraak. Is hulle saak. Ek represent vir Jesus met my gekraakte windscreen. I'm not going to be afraid of your face. There's a baptism of boldness coming over this house. And if you want to grab it this morning, you want to leave this place. And God will take you to high places. God will take you to high offices and high boardrooms. Ek weet nie dink jy dis 'n lekker boodskap nie. This is a message from God to elevate you this week. I'm trying to break barriers over you. I'm trying to break strongholds in our community. I'm trying to break the bondages that the devil has bound the church with. Ek wil jou uit Egipte uithaal vanmôre. Daniel 3 verse 16 to 18. I want you to look at this. Just follow me. Los your Bible. Luister, skryf die skrif neer. Daniel 3 verse 16 to 18. Shadrach, Mesach en Abednego. Hulle disobey die koning se command om die beeld te aanbid. Hulle word voor die koning gebring om te beantwoord vir hulle dade. Now, I want you to understand the circumstances. Shadrach, Mesach en Abednego is Joodse kinders. Hebrew children.
in exile in Babylon. Dis nie hulle koning die nie. Is die koning wat hulle hele nasie gevange geneem het. Hulle is captives in Babylon. Hulle staan voor die koning wat hulle oppressor is. Hulle is prinse in sy, hulle is ministers in sy kabinet. Maar die vywe van die Here is op hulle. Maar die 3 Joodse jongmanne, hulle ken die sanction, die sentence vir dit wat hulle gepleeg het. As jy nie worship nie, gaan jy in die vuurhoond gegooi word. They knew that. They stand in front of the king. They are not scared of his status. Hy was die koning van Suid-Afrika nie. Hy was koning van 'n empire. Hy kom nou net terug van Israel gevat en hy het hulle mure plat gebreek. Hier staan die jong manne voor hom, hulle dien hom in sy kabinet. Listen to their response, verse 17. We are not careful to answer you in this matter, O king. We are not careful. Ons is nie bang vir jou. Jy sit hier met jou status, jy sit hier met jou mag, empires buig voor jou, 'n hele nasie het nog gebuig, maar ons 3, ons is nie bang vir jou nie. Well, listen to this. He says, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand. Maar al doen hy dit ook nie. Let it be known unto thee, O king, we will not bow before you. Ek staan soos ek staan. Jy gaan my nie afkry van my posisie in die gees nie, want my posisie in die gees reflekteer my posisie in die vlees. Jy gaan my nie kry lewe onder die standaard waartoe die Here my geroep het en gelig het nie. Jy gaan my nie kry om 'n slegte lewe te lei as wat die Here my geroep het nie. Jesus. The mark of Christ in your life is that you are bold. The king status does not intimidate you because you are with Jesus. Listen, you are with Jesus, who is the King of Kings. Koning Nebukadnezar weet nie dat die jong man beweeg in hoër sirkels as hy. Listen to this. They told Nebuchadnezzar, an earthly king, that they won't bow to him. Raai wat doen hulle koning? Toe word hulle 3 in die vuuroond gegooi. Toe kom hulle koning en hy loop saam met hulle in die vuur rond. Jou probleme, jou stryde, jou issues, jou moeilikheid wat jy oor my bring, gaan nie eens aan my raak. Hallelujah. Won't even touch me. Jesus. Because I move in higher circles than you. Ek beweeg in hoër sirkels as jy. My God is die koning van die konings. Hy is maar net die koning. My God is jou koning. My God het jou aangestel. Ek antwoord na hom. Toe kan iemand sê amen. I need to close, family. Because you are with Jesus, you move in higher circles. I want to tell somebody, you need to catch this prophecy. God is going to bring you before great people. Amen. Are you ready for it? Amen. Are you ready for it? Amen. Your preparation is nie om te gaan studeer nie. Jy moet studeer as jy jouself wil verbeter in 'n sekere area, maar jou preparation is gebed. Amen. Kom nader aan hom. Berei jou voor vir wat jy moet voorberei, maar maak seker jy is meer opgebid as enigiets. My Jesus. Want Jesus sê vir sy disippels, as julle aankom, moenie voorberei wat julle gaan sê nie, want ek gaan vir julle 'n oomblik gee wat om te sê. Because if you with me, the Jesus effect beteken, jy gaan uitstaan bo hulle wat op jou is. Jesus. Die Here stuur vir Moses uit die wildernis uit met 'n staf, om al Farao se magicians en wyse manne in die oë te gaan maak in Egipte. Because if God puts you, no name, no upbringing, no status, no legacy, jou ma het vir jou niks gelos, jy is alleen op die aarde. Die Here vat vir jou en sit jou tussen hulle wat geleerd is, sit jou tussen hulle wat experience het, en die Here maak jou naam bo kan hulle naam. Die Here laat jou uitstaan bo hulle. So what God did for Moses.
It's what God did for Shadrach, Meshach, and Abednego. It's what God did for Joseph. Listen, the world has nothing on you. It's beter as hulle. Nie sê jy moet beter hou nie. Amen. Maar jy is beter. Wat jy het vir Jesus. Kan iemand sê amen? I'm going to finish quickly. With you are with Jesus, He restores sound mentality and He increases your intellectual ability. Het jy nie geweet as jy vir Jesus sê, Jesus maak jou slimmer? Letterlik. As mense wat in skool klaar gemaak het, as jy hulle hoor preek, dan wonder jy, waar kry die persoon die geleerd het? Dis die Heilige Gees. Ek het 'n vriend, jare terug toe vat ek my pa se kerk oor in Bloemendal. Toe stel ek die een vriend aan wat voor my by die Bybelskool was, selfde Bybelskool waar ek was. Stel ek hom aan as 'n evangelis in die kerk. Hy trou met 'n suster in ons gemeente. Ek stel hom aan as 'n evangelis. Die man preek Engels op 'n Sondag aan, die preek powerful. Hy is van die plaas in Tsitsikamma. Nie van 'n plaas dorpie nie, 'n plaas. Hy het op in my plaas, hy is groot geword. Hy's 'n plaaswerker, groot geword op die plaas. Hy kom by die Bybelskool. Ons kom daar, ons hoor die getuienis. Ek hoor dit uit sy mond uit. Die man kan nie Engels praat om sy lewe te red nie. Die Bybelskool is Engels, die vak is Engels. Jy kan nie Afrikaans kies nie, daar is Afrikaans, jy moet Engels doen. Die man verstaan nie wat hy lees nie, hy kan nie lees nie. Hy ontvang een aand die Heilige Gees. Hy praat in tale in sy bed. Hy ontvang die Heilige Gees. Die next dag lees daai man Engels. Die man praat Engels. Die Here gee vir hom in 'n oomblik die krag van die Heilige Gees wat ander mense ook mee gegroei het, kry jy in 'n oomblik se tyd. Because when you are with Jesus, He enhances your mental and your intellectual capacity. Hy maak jou slimmer, hy maak jou beter, hy maak jou wiser, hy maak jou open, hy maak jou brighter. Yes. Hallelujah. Help jou kind. Kry hulle by tutors, kry hulle by die goede wat hulle help, maar meer as dit, kry hulle by Jesus. Want Jesus gaan hulle brein oopmaak. Jesus gaan hulle kop oopmaak. Listen, Jesus told Moses, God told Moses, I will be with your mouth. Moses said, ek is stadig van spraak, ek is nie goed met praat nie. Die Here sê, ek het jou mond gemaak, ek gaan met jou mond wees. Want as jy met God is, as jy in sy teenwoordigheid is, hy maak jou beter. Jesus. Kan iemand sê amen? Hallelujah. He will help you study. He will help you write the exam. He will bring it to your remembrance what you have studied, what you have heard in class, what you have read. Hy gaan jou help skryf. Jy moet nader aan Jesus kom. Hallelujah. Kom ons skryf jy ons kinders af nie. Kom ons gee vir hulle Jesus. Kom ons skryf jy ons gemeenskap af nie. Kom ons gee vir hulle Jesus. Kom ons skryf jy ons gangster jong manne af nie. Kom ons gee vir hulle Jesus. Kom ons skryf nie wêreld nie, drag niks af nie. Kom ons gee vir hulle Jesus. Want Jesus gaan hulle beter mense maak. The Jesus effect affects you not only mentally and intellectually, it affects you spiritually, brother Chris, He affects you physically. Jesus maak jou fisies mooier. Het jy iemand gesien wat in drank vasgevang was vir jare, wat na Jesus toe kom hoe mooi word hulle? Because Jesus affects you physically, maak jou mooi. Jou vel het weer vorm, jou gesig het vorm, jou liggaam het gestalte. Die Here maak jou reg. Christ makes you presentable. Hallelujah. As jy opstaan in die oggend en jy lus vir die lewe en jy lus vir die dag nie, en jy lyk sommer so hier, jy's besig om afvallig te word. Dit is die Jesus daar. Christ makes you presentable. The presence of God makes you presentable. Jy gaan of iets uittrek of iets aantrek, maar in die woordigheid van God gaan jy in die vrees van die Here staan. Moses sê die skoene moet uit in sy teenwoordigheid. Ja, take off your shoes, for the ground on which you stand is holy. Weet jy nie as jy in die teenwoordigheid van die Here is, as die Heilige Gees in jou rus, jy's op heilige grond die hele tyd nie beter reg aantrek voor die Here. Jesus' name. Because Jesus makes you presentable. Amen. Remember, is nie hulle klere drag. In Handelinge 4, wat vir die Joodse council gesê het, Petrus en Johannes is uneducated, poor people, die ordinary people. Yes, Lord. Is nie dit nie, want aan hulle klere kon hulle nie die verskil sien. Because Jesus het hulle presentable gemaak. Amen.
Jesus sê, jy gaan nie meer vissers van vissers nie. Ek gaan nou vissers van mense, which means, hy het hulle heeltemal gechange. Hulle stink nie meer na vis nie. Hulle ryk nou soos teachers, want hulle is disciples van 'n teacher. Hulle ryk nou soos manne van aansien, hulle lyk nou soos manne, hulle praat nou soos, die mense moes hoor by die ander, maar die is ordinary manne gewees. Hulle was vissermanne, hulle was uneducated, maar hulle liggaam en hulle appearance kon hulle dit nie sien nie, want hulle lyk reg. As jy elke dag opstaan en jy lyk sommer so 'n ding wat die kat ingetrek het, dan moet jy weet jy's besig om afvallig te word. Ek is ernstig. Amen. Met die bietjie moed wat jy het, as hy die pressure jou vat en hy mismoedigheid vat jou daar in jou huis, en loop jy rond in jou huis, en jy begin maar met, in jou swakheid begin jy maar te rebuke in Jesus' name, because he's not who I am. I am more than a conqueror through him that loves me. I can do all things through Christ who strengthens me. Deur die bloed van Jesus is ek 'n nuwe skepsel. Ek is nie meer dieselfde nie. Onkel het verbygegaan. Kyk alles het nuut geword. Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n hoë muur. I can do all things. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. You understand? You start praying yourself into your position. Ephesians 2:6. He raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Our position in the Spirit and our position in the Spirit realm will reflect in our reality. It will reflect in our reality. But you must walk in your identity. Jy moet nie identiteit wegsteek nie, jy moet loop in dit. Amen. And then God will honor it. Hallelujah. Can iemand say amen? Amen. I also have Psalms 3:3. But you, Lord, are a shield for me, my glory, and the lift up of my head. Is die verskil? If you live from your soul is your thoughts, your emotions, your feelings. When you live from your soul, en jy is in skande, of in mismoedigheid, dan hang jou gesig. By jou hart, trek jou ken af. Maar as jy in Jesus is, he is a shield for me. He is my glory and the lifter up of my head. Hoekom loop jy soos iemand wat alles is uitgewerk, maar jou lewe het so deur mekaar? Nee, ek het vir Jesus. He is the lifter up of my head. Halleluja. Kyk, die wêreld gaan uitstraai om jou af te trek na waar hulle toe is, waar die wêreld is. Die duiwel gaan jou probeer aftrek na waar hy wil hê jy moet wees. Die probleem is as jy ingee, as jy toegee, dan gaan jy daar kom. Maar as jy weerstaan, en jy staan in jou identiteit lank genoeg, dan gaan jou omstandighede begin lyk soos Jesus. You understand? God kom op die aarde, woes en leeg, duisternis op die watervloed. God kom in die moeilikheid, God kom in niks, God kom in verwoesting. En God sê, laat daar lig wees. Want God kan in 'n lelike situasie kom sonder om dit mooi te maak nie. God kan in chaos kom sonder om dit reg te ruk nie. Jy staan in jou identiteit en jou identiteit en die Here gaan jou omstandighede regryk rondom jou. Kan iemand sê amen? Amen. The world may have rejected you, but in Christ, 1 Peter 2:9 says you are chosen. You are a chosen generation. Listen, last night I was praying into this message, and as I was praying, I got excited over the message, and what the Lord showed me last night was this. You are a chosen generation. Jou ma, jou pa, jou familie, jou auntie, jou oom, jou oma, jou auntie, jou vriende, die mense om jou, die neighbors, het jou verstoot. They rejected you, but Jesus chose you. This is what the Holy Spirit showed me. The Holy Spirit showed me in die bloedlyn van jou familieboom. En die Here gewag vir jou geslag. En het jou gekies. Nie jou oupa nie, nie jou ouma, nie jou auntie, nie jou oom, nie jou niggie, nie jou neef nie. He chose you. Hy het jou geoogmerk. Sy merk is op jou, sy hand is op jou. Hy het 'n plan vir jou. He chose you. He chose you. Ons begin beweeg en loop en lewe met die attitude vir ons vyande en vir ander mense. If you undermine me at your own peril.
Rejoice not against me, O my enemy, because when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord will be a light unto me. The righteous man falls 7 times and rises up again. You underestimate me at your own peril, devil. Ek is 'n oorwinnaar, meer as 'n oorwinnaar. With Jesus on my side, you can never count me out. Ek is besig om toe te maak. What I lack in upbringing, what I lack in class, what I lack in education, what I lack in legal standing, what I lack in social standing, the Holy Spirit makes up for it all and more. You understand? The Holy Spirit makes up for it. I stand out among the greatest in the world. I stand out among the best in the world. I stand out amongst the most experienced. I carry grace. I carry fresh oil. I carry fresh anointing. I carry new mercies. I carry miracles and faith. I carry divine wisdom. Amen. We have an added advantage over the world. We operate in the gifts of the Spirit. Yes. Oh, yes. En hoef je op experience of op mijn kennis van het subject staat te maken in een boardroom, in een team, in een committee, in een meeting, dan krijg ik the gift of the word of wisdom and the gift of the word of knowledge. En ik zeg, dat wat ik eens weet niet, maar die Heer geeft me een blink idee, een splinter idee, the gift of the word of wisdom. En ik sta uit, hoe ik aan mijn peers in die wereld. Not only does the Lord enhance your personal human capacity and ability, He also changes your circumstances. In Luke 5, en ek sluit af. In Luke 5, verse 4 to 7, Jesus helped fishermen to catch more fish. Jesus sê vir Petrus, cast your boat in the deep, we're going to catch fish. Die visserman sê, Here, ons het gisteraand heel aand gevang en niks gevang nie. Heel aand gevis en niks gevang nie. Jesus sê, kom met my. Weet jy nie as jy met my is? I am the businessman of businessmen. Ek is die ware besigheidsguru. Jesus sê, kom met my, ek sal jou wys hoe om dit te doen. Because if you are with Jesus, He enhances your business acumen. He enhances your business abilities, your marketing abilities, your growth strategies. He enhances it. Kan iemand sê amen? Amen. Amen. Hallelujah. Some of you are not ready for what's coming. Some of you are not ready for what's coming, but I want to prophesy over somebody. There's growth coming to your income. There's growth coming to your business. There's growth coming to your profitability. Jesus is going to increase you. Listen, and Lucas 5 toen een vis vang. Petrus was een sole proprietor. Yes. Hy het alleen besig gedoen, hy en sy boot. Right? Jesus het hulle soveel visse vang. Hulle moes die ander bote vra om te kom partner met hulle om die vangs kus toe te vat. Which means Jesus will expand your business and your income and your profitability so much, you're going to need other people to help you house what's coming. You're going to need partnerships to help you accommodate the blessing that's coming, the blessing that makes rich and adds no sorrow with it. One more scripture. With Jesus, with the presence of God, blessing becomes your portion. 2 Samuel 6 verse 11 to 12. Please write this down. 2 Samuel 6 verse 11 to 12. Listen to this and it is clear. And the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months. What is the ark? The ark is the presence of God. In die Ou Testament vir die volk is die ark die teenwoordigheid van die Here. Hy het gesê vir Moses, bou 'n ark. En ek sal tussen julle woon. God is in die ark. Amen. Die ark het gestaan in die most holy place in die tabernakel en in die tempel later. When they come, when the high priest brings the offering once a year to be consumed by the Shekinah glory of God, dan staan die ark onder die 2 cherubims. Goue cherubims. En dan kom die vlam uit die altaar uit op en consume die sacrifice. Die ark. Die vlam kom uit die ark uit. Die ark is die teenwoordigheid van die Here. Die Bybel sê die ark staan in Obed-Edom sy huis vir 3 maande. And God blessed Obed-Edom and all his household. Verse 12, and it was told King David that the Lord has blessed the household of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. The presence of God will change your circumstances. Amen. The presence of God will change your life. The presence of God will improve and increase anything and everything that's attached to you. Your kinders, your family, your ma, your mense om you, their lives will improve. Your whole household, everything that belongs to you will be blessed because of the presence of God in your life. Come on, stand.